Ivi lenkosi lisitshela ngekuthi Isaac wabusisa Jakobe, wathi makafika Esau asakhala, wakhanza ukuthi awu tibusiso atisiyo irepeat njengelikhaseti. Angabusiswa umuntu ubusisekile. Kwangathi engqondweni yakho nami bekungakhanya ukuthi uma livi lenkosi lithi sibusiswe ngato tonke tibusiso takamoya, kusho ukuthi noma ungete weva lutho, noma ungete wabona, kepha lokusalako ubusiswe ngato tonke tibusiso. Nasi nkwasakavuka udle ngicela kukuhlephulela asibuyele encwadzini yamakhosi ekuqala sahluko 22. Noma ngifuna ukuthi sinake verse 32 na 33, kepha lo verse 34 na 35, lo mlayeto lo lapho awunake nje lo 35 kancane. Lonke lelo langa impi yayibambene eTulu. Inkosi yasekelwa engcoleni yayo ibhekene nemaSiriya. Linceba layo lopha ingadi yaze yageletela phansi engcoleni. Kwathi kusihlwa inkosi Ahabi yafa. Ifa imiswe njengamdola. Ifa kusengathi solo ikahle, tindoda ikahle iyaphila, kanzi inkosi seyilimele. Bandvu sebafuna nje kuthi ibukeke ngathi isaphila kanzi seyilimele. Azange balinaka linceba lenkosi Ahabi, yagcina seyifile. Kungathi uNkulunkulu angakusonzetela abantu. Nawe uvame ukuthi hlanganisa nebantfu labangakunaka ngesikhathi ulimele, bangakwendi ubukeke ulichawe, bangakutshotshoteli, bakubongelele njengelichawe kanzi sewulimele. Uyabadzinga bantfu labatawuthi uyathi katse solo ukhala, katse solo ulimala, ake uthole kuphila, ake uphume empini, ake uphume ekukhuthaleni, ekusebenteni kamadima, ake sewuthole isikhathi unake kudzabuka kwakho, unake emanceba akho, ubuye sewufresh, sewuphilile, ikakhulu kulimala emoyeni. Ngicela kufunza ke lama verse lawa lo 32 na 33. Leti ndvuna tetincola tembi tatsi natibona Jehoshaphat, tacabanga tatsi ngempela lena ngiyo inkosi yaka-Israyeli. Ngako tagucukela kuye tiyakumhlasela. Kodwa wathi Jehoshaphat nakakhala amemeta, leti ndvuna tetincola tembi tambona kutsi akasiyo lenkosi yaka-Israyeli, tase tiyayekela kumxosha. Jehoshaphat usinza etikhaleni nje, usinza ekufeni nje kwente njani. Utihlanganise nemuntfu, inkosi Ahabi. Watihlanganisa nemuntfu longitsotsi. Ngoba mawufunza la ngenhla Ahabi, yena waphica umkhondvo wembatsa tingubo letingasito tebukhosi. Jehoshaphat uvika tikhali, usinze ekufeni, ugejwa kufa nje. Utihlanganise nemuntfu lowedzelela uNkulunkulu. Utawukhumbula kuverse 8. Wathi akafuni yena, wabonakalisa inhlitiyo lehlubuke uNkulunkulu. Jehoshaphat amati nangumuntu kuthi akafuni kulalela umlayeto waNkulunkulu, watihlanganisa naye, waya naye empini. Qaphela abantu lotihlanganisa nabo. Ungatihlanganisi nebantfu labaphukuta uNkulunkulu, labadzelela ingcebo yaNkulunkulu, ngoba funa ugejwe tikhali noma kulokunye
tikuthole, tiphumelele ngawe. uNkulunkulu akubusise, usaticaphela nawe. Amen.